Kapitan Enteng! Ay! Anyat katawaan. Ay! Daytoy impos ni Marikwa ng apitsur na. Ay na, makikita ti bilbil na. Ay! Aw, kita, Nan, kita man. Wow, bagbagay na. Ay! Kanay, kita umpay titumeng na. Nagnisay tay, una yan, nusak ti kastoy titsura na. Ay, saus, jakon agipos akasta. Hoy, sumarting ka man tuyang. Abang ano da makangagkan ka akaaro ba? Pati rupa na, ay na, mangrugin nga agkurat-rat. Ay, puraw amin ang tibok na. Ay! Anya ko matbibiyang mau. Nauyaw ka launay, Mike. Kahit pudno matibagbagak. Ay, nembagpay kanyak tauray bakutak. Basit lata ti bilbil kaw. Kaun, nakinis ti rupak. Sana kurat-rat. Nagadulaki din uyawan. Ika man kiti gumatang ititinapay. Tapno da ikapita. Ayan ti gatang kaw. Tamapan kuman kita ni Marikwanang. Alaam, kisa nga gasot ko, di tawalik ka. Sige nga raw. Naan ano day tarupa, Maray. Kasla madumati kamurom. Kan kurat-rat pa yan. Anya ko may tanoy madaw. Kung namulan asino ka mangagsasaaw, aging pipintas. Siyak ka day, ti bagbagam nga aging pipintas. Kano napasagidan ka, kaya tasawan day tapod, no? Apay nga minapakibiyangam dagiti kamurok. Gumatang ka, no gumatang ka. Ti lalaw-law at might. Ay, baak! 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 Yan! Apay ngay guyod mo ti bukaw. Ti ko nam sana ka bumanas. Ipungot ka man mat. Nananay ko ti boko. Tuyang ikatam! Ti ko nam, agpabakatan ka. Ay, saan? Baak! 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 Anay ka? Dahil mo ti paragon ka ba? Ibatan ko anong ibatan na! Nagaw! Isak mo tanti kinagtaram na natuyang. Ay! Anay ka! Ay! Anay! Gusto sila nga mamasabat ka. Ay! Anay ka! Nagsakit! Tibagbagik ba daw? Anya nga ro ti Ramida. Ay, kabalsan ni Marikwa naganay ka. Sige matan aba daw. Isakit nakmut Ay, Jakot magustuhan de tar Aramida. San ka kadi amasyan kanyak ba daw? Apay kumamasyanan ka tuyang. Gonggonam Asino nga minti nang ibaga, mapan ka makiapa. Di ko mapan ka lang gumatang ititinapay. Jak imbagbaga nga uyawam ni kagawad kwanang. Nalay, agawaam, timag na. Ayan na ikaw, anay. Jaksan makapag na nagsakit, tisikat ka. Gonggonam Ay, anay. Anay ka, anay. Tay kapay nga agad anay ko araw. Anya tinasakit. Anay! Anay, dahil ito'y lupok ang kail. Apay, anya tinapasamak. Ay, sigaman lang yung timang istorya, Jipa. Nagsakit na talaga ti lupok. Anay. Ano tilupo ni ko araw, Jipa. Anay ka. Kuha, Kapitan. Kinugtaran ni Nana Tuyang. Apay ko. Kastoy nga main, Kapitan. Nalabsan may Nana Tuyang kan kagawad ng agpinpinungot. Anay. Idi anawaan may. Anay. Ni Chip Kwarog matan tinakugtaran. Anay. Ano? Hindi tatipod naman kail, anay ka. Kasano yung nga inanawa ida. Binaybayan mi idan na. Di damot agpanawa. Di bayam idan.
Nuray man nagpinatay ta. Ay, madimot ti kasta kay bagbagam ko raw. Nay, kunayo lang day ta. Tasan ada kayo tinatangran. Marikwanang, gumatangak man itimay sa kilo nga asukar. At ito'y tibayad ko. Dayta ka dilaang, Maray. Wan. Nay, ano day tarupam? Nasugat man. Ay, nagapa kami nga ron ka ni Marituyang itay. Apay ang nagapa kayo? Nagadumang kami na dildilawan na. Uyawon na laamen. Ay, saan ngamin anasaya tinaramid na. Wana, gapoy tipong totkaw. Naibagak nga aging pipintas. Kaning guyod ko jebado na. Iso adi narupnak. Anya? Ay, naimbag man, ta saan kayo nagpinatay? Imbag ko nam, tasimangpet ni kabadong kat inyawid na ni Tuyang na. Ay, unay ba't ngaminan ni Marituyang? Ay, imbak bakit nansa mat ti kinauyaw na? Wan nga rod Bimalisak mata na. Tanagado ti nagsakit ngayon balbalikas na. Husto matkit day, taim pakitam asaan ka amabutan kan kwa na. Bareng agnakam. Enteng, amum ka day? Eti? Nagpinungot ka no da Marituyang kan Marikwanang. Ay, imbagan ni Kwarog kanyak dayta. Pati ni Kwarog, nairaman anak kog taran. Anya? Ay, kasano pasamak day ta? Agan anawa ni Kwarog. Agam di damat pa anawa. Ay, nimot ngamin Marituyang numaminsan. Masobran na ti pananguyaw na itipada na tao. Kat bagbaga aman da ako marig. Apay, dumngag nga ta. Ni badong tupay nga asawa na kat di nadenggan. Syakpay nga ta. Urayak nga rudin ko may agreklamo ni kagawad ko nang. Amumatan inteng. Man nakaawat ni Marikwanang. Kas itinao di apanagapad ni Marituyang. Isumanan tinagpakumbaba. Sa dino ti papanamba daw. Mapana ka di Tersina ni Marikwanang. Kunakmet kan kaasaan kan amapmapan ijay. Apay kumasaan. Amom nga ron nakagurguran ak day di abaak. Mapan kapay la ijay. Dayta kat jay kunak. Sika tinakabasol. Sika apay lang met tinangato ti pride na. Kahit anya kumaitan nun nga to ti pride kaw. Alaki din. Ingkagkid daw iti pamakawan kin ni Marikwanang. Ha! Day ti pulaws ajak aramidan. Talagaan na nga to ti pride mau Tuyang. No saan ka pa'y lang agnakam, makamukan iti biyag mau. Aray! Anyat gatangam, kabadong. Ay kwa, ay saanak agumatang, Maray. Umayak man nagkid daw iti dispinsa, iti inaramid ni Tuyang kukin ka. Maudin itapakawanag ni Tuyang mau kabadong. Inton ulitan namanan, tinaramid na kanyak. Agdimanda akon, isabagbagaam ni Tuyang. Kanayon ko matabagbagaan, Maray. Talaga natangkin ti ulo na. Di ka madanagan. Ulit-ulit abagbagaan, aging katagnakam. Wan, kasta taramidam, kabadong. Nagngatong tubat nga menti pride na. Ay! Yahay! Apay ngagkatkatawa ka manay. Ay nakakatkatawa mo tinpos ni Maribanang apitsur dakin ni Kapitan. Wahay! Ay, Tuyang kaya. Matawi, kita Ay puro piklat mo tirupa ni Maribanang dito'y picture da. Na. Kit ni Kapitan Mait, ay kasla na kupit alata tirupa na. Ay! Dayta ti paglayngam, Tuyang. Ay no sakti kas di tirupa na. San kun nga i-post dayta picture may. Ay, katbay am ida Man nakibiyang ka. Agyaman ka kiday. Ta saan akas itilanga datilangan. Na.
Agsardeng ka man. Mauwa akong kan ka, tuyang. Tibaban kan, ala. Na, talaga gayam asaan ka nga agsardeng, ka? Anday ikaw. Apay nga'y atin ni Babnak. Gunggo na ma! Ay, anday ko, tingipin ka. Dore man mabungal ka, tuyang. Tapno agsardeng kanyag katawa. Diyos ka. Nasken alumabasak pa'y dito'y tersina ni Baakwanang. No apay mengamin nga awan ti sabali adalan. Na, adamat gayam dita ni Banang-Banangan. Ang mga nuuyawan da, no makita da abungalak. Ay, inayadat ti magna. Tapno saan da makadlaw. Inayad laeng tuyang. Inayad. Marituyang. Sa dino ti papanam, kan ape anak ka face mask ka. Wen nga rod. Adda ka di ilamlamang mo, Maray. Nakita dakpay lang. Kusilapak man kidida. Nay, Maray. Apay ngay nagkusilap ka. Uwang nga rod, Maray. Di ka pa agsaon. Panagkunak. Aday lamlamang mo. Apay ayaman nakibang kayaw. Lumabasak lang man. Na! Ay, makitam day jay, Maray. Kaadwan tatag katawa. Marikwanang. Papigsahan tapay, Maray. Ha? Ay! Ang sardang kayaw! Anyaya si kaskasawan niya! Ay, nanano tangiwa mo ngay, Maray. Bungal ka mo tan. Ay, una yan. Kay! Anya kumaysa ng bungala! Ay, ang katawa tapay, Maray ba? Katawa! Na! Kapitan, umayak ang reklamaw. Sino ti reklamo? Davanang kankwanang. Apay, adat inaramid daking kaadi mo nagustuhan. Lima basak isay ijay ayanda. Kaskasawaan dakis din. Tabungal kanaw. Aya. Wan, kapitan. Ay, Kaya bamsoida. Tagsasarita tayo dito barangay hall. sige, tay bagak to kadakwada. Ha? Nasayat no kasta, kapitan. Naskan nga agsong batda. Umay ka manganin. Anyat sang-sangitan kaya. Anyat sang-sangitan kunak. Kiras kasawadak itay. Asinaw, Dakwanang kanbanang. apay kinatawanda ka. Simple, bunga ka ron. Basol mo dahil sa ibadaw. Bravo! Mayak tuyang! Na, kasanuan ay bagamti ka sa. Ita, amo maon tirik na ti mauy-uyaw ken makat katawan. Tuyang! Adtoy ti kapem, inteng. Agyaman nakdungaw. Agkapi ka lang dita. Tadapay nasken nga aramida. Ay, mabit lang. Apay, Pudno ka de. ti anya. Pudno ka de. Akinat katawan niya ni Marituyang. Ay, kunaklakit din no anya. Wen, kinatawaan mi itay. Apay mat akinatawaan niya. Kasano kat bungalmet ngaminan ni Marituyang. Ay, tinibabsamot ni Paribadong. Ay, amuya o niya. Ti anya, ay diritsum ngamin Apay aya aputad ti panangibagam. Amuyo ka di nga imay nagreklamo ni Marituyang. Kat inreklamo na kayo kani kagawad ko nang. Kat, kaano tayo nga rog nagsasarita? Ay nakasagana kami asumango kan kuana. Anyat araramidem dito'y katrabien, Maribanag. Adda na patag nga ibagakkan ka, Maray. Anya day jay. Ay,
Nagreklamo ka nun ni Marituyang ije barangay hall. Nagreklamaw ta kinat katawaan ta. Ay, tumpak, Mare. Saan ko akabutang day dya Marituyang? Uray siya ka. Kano iso ti manguyaw kanyak ide. Kasla sino perfecto. Iso mo't tinauyaw kan katawaan nak ide. Sa ita kundi reklamaw. Winga Road. Awan pagbabawyak anang katkatawakan kwa na, Mare. Oray siya. Tapna mo na mo't atirik na ti mauyaw kan makatawaan. Itaman pa'y anasapa ka nagrieng. Mafanak ije barangay hall. Amam tuyang. Amangan no si kalaeng ti mapabainan no mapan kalaeng ijay. Saan na mapasamak deta? May pasigurado. Nasaysaya at mutlaeng no awan kaapam. Adalim man tagpakumbaba. Deta ka dirang si Magam, ha? Talaga ka di adi nagdengdenggahin tuyang. Kaya't mumanayin tatibabon ka, ha? Sigay! Na, Padasom lang, badaw. Tauray sika. Ipabarangay ka. Di sa kabalangan, buset. Nasapa ka ba't, Mare? Wan, Kapitan. Saan na mabali na maladawa? Ni pare Badungay. Ay, saan nga umay? Nay, apay ngay ngaging gaita. Awan pa lang da maribanang kan marikwanang. Ay, saan ka madanagan? Sumangudakan ka. Di da ka itarayan. Kwarog! Apayang kay? Sa dino ti ayan dantem, tanay. Agur-urayan ni Marituyang! Lugyan tayo nga rodan, takumplito tayo mutan. Imay ni Marituyang idikalman, takat katawaan nyo kanaw. Banang, kan kagawat kwa na. Iti kayat na. Agsungbat kayo iti inarami dukan kwa na. Anyat may bagayaw. Pudno a kinatawaan mi ni Marituyang, Kapitan. Gaputa kayat may langay kaniti pagnakman na. Pudno dayta, inteng. Awan ti dakas apanggap me. No di kat, iparik na milaang kan kwa na, tirik na ti mauyaw. Taku nami ngamen, nga amangan no dayta ti pagnakman na. Angam, kasla nagbidot kami mo't gayam. Ta isupay la tinangato ti pride na. Olwag! Naskan nga agmulta kayo itinarami do kanya. Apa pagmultaan na kami ngay. Saan ka di nga inuyaw nakmat iday? Malagip mo day jay. Saan ka mo ta pinagmulta? Ha? Agamiris ka anaimbag, Marituyang. Awan mo't katidakas na no ibabambasit ti pride mo. Nangig mo, Maray. Di ko na pa ni kwarog kanyak. Kahit nairaman pa anak kong taran. Nagapa kay nga ron ka ni kagawat ko nang. Agam, saan da ka aminulta? Ay, Kapitan. Amo, Maray. Saan anasayat nga uyawam ti padam ataaw. Kitam! Gaputan na uyaw ka. Kandi mo amo ti agpakumbaba. Tinibab na ka ni pari badong. Isu nga agbalbaliw ka, Maray. Saan ngamin anasaya at nga uyawan kan katawaam ti padam a tao? Anya nga ita, nagsublimat lakan ka ti madi nga aramid mo. Ala sigay, ditan tinagdibusan ti may sapay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Charlotte Leteselo. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay, itingkay panagdingag.